Omuhandiikyo Ministry by'Obwegyese Dr. Kedres Turyagenda yagambe ebinkomugenyi mukuru aha ruteerano rw'abahango mu by'Obwegyese orw'omurundi gw'ikumi orwa International Interdisciplinary Consortium Africa Conference 2025 orwaba hari Chambogo University. Nahabwo ekyo nk'eihanga nicyo turi kugira ngo buri mwana wena atunga omugisha ogwo kuza kwega. Emyaka mingi president atwire na kitaho ensira ngo hakiri buri parish buri muruka gugire mu primary school ya government ya UPE y'abana batari kushashura sente kugira ngo buri mwana wene uri kuzarwa abase okushoma kwa primary. Ortera noru rwayitabwa mba professor okurugomza University kwetorora Africa nkagana South Africa Algeria hamwe na Gandhi. Vice Chancellor wa Chambogo University Professor Eric Tunguka rwacheya aina masikongo kukoresa karimagezi nikija kuhanga hemermo no kureta hintunguka nebindi bintu omwihanga. Ebintu bingi nugenda nibaho haro computers eziri kubasa kugamba umwana atarukwasa kushomana atakwasa kugira ki aine problem ejo numa computer agikorese egumene gamba yana basakura nubwo atari kureba konka ayege haruho brailles na facilities tukubaha kugira ngo umwana abana nibege ibintu bingi kandi na ruhangana we no kwa kubayamba ingaro zabo very sensitive kwa kwata a keyboard yakora sound amanyangweje na a amanyangweje na ba nabucyo nabone benda kwega. Hariho ba professors abutwaganiraho nabo aha makuru gortera noro kandi ibintu byo batugambira. Just in case the students misbehave is most likely going to predict the use of school violence at that particular time. So when there is violence that happens a lot, there are some consequences that also come in. Ortera noro rwatandikira izoba norwo kumarebero bishatu gasha kwa Jime Mhumuza.